Ekitabo kya Nabi Amosi eshuura y'okubanza. Ruhanga okucwera amahanga gatari gamwe orubanja. Ebi n'ebigambo bya Amosi ow'omu bariisa ba Tekowa ebi yareebire omu busingye bwa Uziya omugabe wa Yuda n'omu busingye bwa Yeroboamu mwene Yowaashu omugabe wa Isirayiri hasigaire emyaka 2 kuhika aha Musa. Hakagira ati, Mukama naasinda naayema Sayuuni, niimutsya iraka ryari Yerusaalemu, amariisizo g'abariisa nigacura, omutwe gwa Karumeli niguhotoka. Oku nikwo Mukama arikugamba naagira ati, ahabw'ebicumuro bya Damasiko 3 n'ahabwa 4, tindigiihaho kifubiro, ahabw'okuba bakahuura Giliyadi n'ebihuuzo bye byoma. Nahabw'ekyo ndyayohereza omuriro aha nju ya Hazayeri, gwokyeze kimwe ebikaari bya Beni-Hadadi. Ndyahenda empimbi y'irembo rya Damasiko, mareho abatwire omu ruhita rwa Aveni, n'okwisa enkoni y'obugabo omuri Besedeni. Kandi Abasiriya baryatwarwa kiiri baryenkwatwa, nikwo Mukama arikugira. Oku nikwo Mukama arikugamba naagira ati, ahabw'ebicumuro bya Gaza 3 n'ahabwa 4, tindigiihaho kifubiro, ahabw'okuba bakatwara ihanga ryona omu bukwatwa, barihayo omu mikono y'Abanyedomu. Nahabw'ekyo ndyayohereza omuriro aha rugo rwa Gaza, gwokyeze kimwe ebikaari byayo, mareho abatwire omuri Ashidodi, n'okwisa enkoni y'obugabo omuri Ashikeloni. Ndyabangira Ekuloni omukono gwange, ngiteere n'Abafilisitiya basigiireho bacwekyerere, nikwo Mukama arikugira. Oku nikwo Mukama arikugamba naagira ati, ahabw'ebicumuro bya Tuuro 3 n'ahabwa 4, tindigiihaho kifubiro, ahabw'okuba bakaha ihanga ryona omu mikono y'Abanyedomu, tibiijuka ndagaano y'oruganda. Nahabw'ekyo ndyayohereza omuriro aha rugo rwa Tuuro, gwokyeze kimwe ebikaari byayo. Oku nikwo Mukama arikugamba naagira ati, ahabw'ebicumuro bya Edomu 3 n'ahabwa 4, tindigiihaho kifubiro, ahabw'okuba Edomu akabingisa mwinishe rurara, yayenaga enyuma embabazi ze, ekiniga kye kyaguma nikitaagura, yaguma gwirwe kuba ebiro byona. Nahabw'ekyo ndyayohereza omuriro Temani, gwokyeze kimwe ebikaari bya Bozira. Oku nikwo Mukama arikugamba naagira ati, ahabw'ebicumuro by'Abamoni 3 n'ahabwa 4, tindibiihaho kifubiro, ahabw'okuba bakafumurra n'abakazi ba Gileyadi biinenda ngu babone kwirizayo emyatano yaabo. Nahabw'ekyo ndyayohereza omuriro aha rugo rwa Raba, gwokyeze kimwe ebikaari byayo, habeyo orwara y'izooba ry'orugamba, n'ihunga y'izooba ry'omuyaga gw'akasooroora. Kandi omugabe waabo aryatwarwa omu bukwatwa, we hamwe n'abanyiginya be, nikwo Mukama arikugira.